Nā kātahi anō ka whakanui a tētahi mātanga mā tauranga no roto mai o Ngaitahu. Hei tāna nā te hunga o Ngāti Waewae i te tai pautini i whai hua āna mahi. Ko Sonia McFarlane te kaiwhiwhi i te tohu pae tawhiti mo tēnei tau, engari i ohorere te ahorangi nei i tana rironga i tēnei honore nui. Anei te purongo a Eruera Rerekura. Aha kua koia te wahine e whakanui ana, he hiahia ke nōna ki te tuku i te mihi ki tōna ke iwi. Ko te mea whakanui tēnei mō oku iwi, Ngaitahu, Ngāti Waewae, mō te whariwānanga o Waitaha hoki. Kua whakawhiwhia e ia ki te tohu pai tawhiti mai i te hunga rangahau mātauranga o Aotearoa. He rōpu e tautoko ana i ngā kai rangahau, pērā ia McFarlane. Kua whakahōnere tia ia moana mahi rangahau me tana kaha ki te arataki i ana tauira. It's a passion I've always had for Māori advancement, to work alongside our whānau educators, our professionals who work with our whānau, to enable them to reach their potential. Ko Melissa Derby no Ngāti Ranginui, tētahi o ana tauira. She's extremely generous with her time and energy, always willing to help other people, and regularly shares her expertise and skills with me. I learn so much from her. To me, her mahi is of the highest quality, so I wasn't surprised to hear she'd received this really prestigious award. He kairangahau toa a Sonia i tōna mahi i ngā kura katoa o te takiwā. Ko e te tangata he wahine ringa rehe. Te āhua nei, he kai whakākuia moana hoa kai mahi hoki. He hoa mahi ahau ki aia, he akonga hoki. Nāna mātou ngā akonga i te tuara i mirimiri, nāna no mātou i whakatika, nāna no mātou i arahi, i arataki, kia tika ai o mātou mahi, pērā ki āna mahi. I'm extremely honoured and privileged, and I really want to reiterate how humbled I am by receiving this award. I'd like to acknowledge the other wonderful people who are contributing in the same space, who I'm drawing from all the time. Kia ora. Te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere, te manu e kai ana i te mātauranga nōna te ao. Iruere Rerekura, Te Karere.